F'dar Vittoria il-Marsa jgħixu nies b'mart mentali li jkunu ġew referuti wara li jkunu qattaw diversi snin jgħixu f'Monte Carmeli. L-iskop ta' din id-dar huwa li residenti jgħixu ħajja bl-aktar mod indipendenti u bekk il-volontira huma essenzjali sabiex jgħinu f'dan. Saru attempts biex ikollna volontira, però hemm ħafna stigma hemm barra, ġifieri n-nies volontira normalment jaħsbu li daw ir-residenti li għandna hekk tista' tgħid kważi xi ħaġa li tibża minnhom. Nies li jbatu minn skizofrenja, depressjoni, OCD u mart mentali ieħor ħafna drabi jgħixu fis-solitudni. Il-volontarjat jista' jkun utli minn dak l-aspett għalina, ma nafx forsi jakkumpanjawhom pereżempju f'ħarġiet, affarijiet ta' kuljum bażikament. Ir-residenti ta' din id-dar jintegraw sew mal-ġirien. Ix-xewqa hija li dawn in-nies ikunu kapaċi jitħalltu mal-bqija tas-soċjetà. Din hija s-Sena Ewropea dedikata lil volontarjat u bekk l-appell u biex il-volontira joffru s-servizz tagħhom ukoll f'din id-dar.